Omusiza ogu aine picheri. Ejeje nambe eje picheki. Abire nagenda areba abana bo kuvuga ebitoki abegara. Bahagure obiteko mu kadeyi. Cyomara kubiteko mu kadeyi abajya sente zijya mobile money. Amukora atacimara avuga picha yiruka. Achikozere mirundena. Ataba bizani batugambera aba stage. Atubatuye namba ya picha. Turona kurugo kwa mwenda. Wena rizo yarabo. Twagiruka ngo twagikwatira ngayi umunoza ari bypass. Ngubwo omusiza twareta bitoke mbaba abiya ibiri. Unwo wenyine. Omusiza amuna yangwikeza akora ki kubashashura bitoke byabo. Abiya ibiri mbaba. Tino wa mwereka twantubuza. Wena mbaba. Amuna kwikizana no. Akije yanyemereza akambugana ari 5 yambu yanyemereza tepe tunavuga baramuza twice tuzangana kunaje kuzura mugari yaja tato otaka atwache kubiyama kama ntero umwana umka atwaya atemere bitoki ati embereke yataka temere ngurebe twara umwana mnaza kampara atatwara basi Wajitera waya desmechu wano bana yamazima ajata ate bitoki atubijure ko atuhagura tukaza kwenda kade yari yaje yari naje nakade yakafu ezo tunaba ekapichi ajati ativuga ati anza kwenda sentence zigahayi pa astabex ngari nyine bitoke yanyemereza ndukubiriyo nivuge gari ya twaramuze beyi twaramuze mutwaro mukaga na serengi kanana yangera ati gahagore nabikomora natanka nahagore urahereze kuhagura yagira ati namukomesa namutisapi yakoma uyahereze kukoma yangera twambuka hotel harabuse bwa bafaro muhereze sente nho ziri kunabire ni yajya ati gari yawe nanye kamvuge piki yanjye tugende parapora turahika usirwa pesente twabire suma hariya achi kamera aho niho nakomera kumureba yavuga ati Our viewers, this is Nyomo Gideon.